Dabawin News, not for sale. Dabawin News are not for sale. Logo ni Kwantay, logo ni Tatay Diggs. Sige, good. Icon ni Duterte.
Icon, icon.
Ito dyan sa interview kanina. Oh. Hi! Shout out! Madam people! We are from Taluma River, Caloocan City! Nagul ka ka dire! Nagul! Support! Ako, ginagin ka dire! Labay ra magug ko. Ay! Ganyan na! Ganyan na!
休息啊，再休息。Excuse me.